Znak Olimpijskog komiteta Srbije je na proizvodima koji se ručno izrađuju u Maruškinom studiju. U Londonu oko 160 članova srpskog olimpijskog tima u svečanoj garderobi ima unikatne marame i kravate. Nekome će biti teško, kao što je Divac rekao da mu je najveći problem da nosi kravatu, ali nama je još veće zadovoljstvo zato što će to biti deo njihove svečane uniforme. I naravno, najvažnije od svega toga je to što je proizvedeno iz Srbije i upravo zato što je iz srca Srbije. Maruška već 2 decenije četkicama i bojama odslikava i potpisuje jedinstvene modne detalje. U porodičnoj firmi sve u znaku umetnosti. Inspiracija uvek na pretek, a za olimpijce nije bilo teško izraditi delove garderobe. Dizajnerski tim Olimpijskog komiteta nam je poslao dizajn određeni koji smo mi morali malo da korigujemo da bi ga napravili što savršenije, a naravno uz veliki trud sve je moguće. Unikatne svilene marame i kravate iz okoline Čačka odavno su obišle svet. Kao poklone i svojevrsne suvenire iz Srbije ponele su mnoge poznate ličnosti. Modni detalji sa Maruškinim potpisom biće i uz naše olimpijce do Rija 2016.